Motho wetsho ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. We've solicited a professional body within the institution of Parliament, the Parliamentary Budget Office, to assist us with the modalities and also the lessons drawn. Mo kgasong eno re utlwa fa mokgatlo o senang dikgolagano le puso wa My Vote Counts o re utlwile go kwalela mo Presidente Cyril Ramaphosa. In Kabi won't be tolerated. We've reached a point in our country's history where we are not going to tolerate where we are led by a bullet. The first matter currently pending. Kgotlatshekelo ya Magistrata wa Alexandra e gapetse thoko kopo ya ga Katiso Molefe ya bail. When you look at the price of meats, it does mean us as consumers are going to think about twice. Inflation ya badirisi mono Afrika Borwa e tlhatlogile go gaisa mo dikgweding di le 10. And it basically speaks to the accomplishment of our women's team like over the last few years. Motho madume wa mogetse mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana. Gompieno jana ke na le mmuisi wa rona yo montšhwa Katlego Mosielele. Katlego madume ra go amogela. Madume ke a dumilwe ke lebogela thata ka mogelo ya gago. Mo utlwage motho o tla jaanong re diale. Mokgatlo o senang dikgolagano le puso wa My Vote Counts wa rutlile go kwalela mo Presidente Cyril Ramaphosa go lopa gore a rebole rekoto e feletseng ya mabaka a tserentsia fa na saena dimametlelelo tsa molao wa go etlediwa ga makoko a dipolotiki ka matlole. Go nna mo molaong go sa le gale kgwedi eno. Mopresidente Ramaphosa o tlile go ka tlhatlhosa madi a ketletso ya mekgatlho ya dipolotiki go tswa go dimilione di le 15 go fitlha go dimilione di le 30. Seno ke moraga gore molawana ono o atleganisiwe ke Palamente motsheganong monongwaga. Tlhwatlhwa e makoko a dipolotiki a tshwanetseng go ibega kwa lephateng la matlole a makoko la IEC jaanong e menagane gabedi. Go na le gore makoko a bega ketletso go simolola go diranta di le dikete tse lekgolo go fitlhelela go dimilione di le 15. Makoko a ka simolola go bega ketletso ya diranta di le dikete di le 200 go ya go dimilione di le 30. Mopresidente o fetisitse molao le mororo go santse go letilwe katlholo kwa kgotlatshekelo kgolo ya Western Cape malebana le morero o tlhatlhetsweng ke setheo se seng sa puso sa My Vote Counts kana MVC. MVC e batla gore tekanyetso ya seelo se se kwa godimo sa ketletso se fokodiwe go utlwala. Setheo seno jaanong se tla kwalela mo Presidente gore a tlhalose gore o fitlheletse jang tshwetso ya go oketsa tekanyetso eo. We're obviously considering our options at the moment and chatting to our lawyers. But what we will be doing is writing to the President to ask him to release this information. There's PAIA, there's also PAJA, the Administrative Justice Act. So we do have mechanisms through which we can approach this. Setheo sa re komiti le maloko a Palamente e ikgatolositse dipegelo tsa kantoro ya tekanyetso kabo ya Palamente e itsibositseng ka tse dingwe tsa dintlha tse di amanang le go okediwa ga seelo. The Budget Office put together different scenarios for the committee to consider, all based on practice, with rational explanations of why these could be appropriate. And as you say, this was rejected first by the Portfolio Committee, then by the National Assembly. Modula setilo wa komiti ya Palamente ka ga merero ya selegae o tlhalositse mabaka a tseetsweng tlhogong fa go ne go okediwa seelo seno. We've solicited a professional body within the institution of Parliament, the Parliamentary Budget Office, to assist us with the modalities and also the lessons drawn in terms of making sure that we increase or we decrease the funding. But the evidence has been proven that we ought to increase the quantums. IEC ene e tshwere kopano kgolo e ka ga matlole ka Seetebosigo e neng e tshwanetse go ela tlhoko dikgwetlho le katlego ya molao fa o sale o diragadiwa. Meono e le mebedi e neng ya tlhagelela kwa setlhoeng kwa conferenceng eo ya malatsi a le mabedi e akareditse ntlha ya gore
a IEC e ka newa dithata tsa go tlhokomela matlole a makoko a dipolotiki ka ntlha fa gona le dintlha tse dingwe tse di sentseng di tlhoka go gagamadiwa. Lekoko la Umkhonto wesizwe kwa KwaZulu-Natal le rulaganya go bolotsa kgato ya mogoso kgatlhanong le se le reng ke go retelelwa ga puso ya porofense ya Motlhakanelwa go tlamela baagi ba porofense eo ka ditirelo. Lekoko la Umkhonto wesizwe la re baeteledipele ba porofense ba ntse ba retelelwa ke go karola maikarabelo le fa go ntse go na le ditatofatso tsa bonweenwee kgatlhanong le khuduthamaga ya porofense. Lekoko le ne le tshwere kopano le bobegadikgang kwa Durban go itsise maano a lona. Lekoko kganetso la semmuso la kwa KwaZulu-Natal MK la re le tshwenyegile ka seemo sa porofense. Le mororo lekoko le bone divoutu di le dintsi ga le a kgona go busa porofense eo morago ga gore ANC, DA, IFP le NFP di tlhope go dirisana mmogo ka tsamaiso ya puso tshwaraganelo. Gareng ga tse dingwe, lekoko le bega gore bommasepala ba retelelwa ke go abela baagi ditirelo tsa semotheo ebile le latofatsa puso ka go retelelwa ke go samagana le bonweenwee. Baeteledipele ba MKP ba re ditatofatso tsa sešweng jaana tsa tsietso mo ditendering le go itshunya nko ga sepolotiki mo lenaneong la phepo ya bana kwa dikolong la diranta di le dibilione di le 2.9 ke sesupi sa tlhaelo ya go tsewa ga dikgato. The GPU presents itself as a government of inclusion. In reality, it has become a government of exclusion, a government of paralysis, and a government of betrayal. While communities are trapped in hunger, darkness, and despair, GPU leaders cut secret deals with the very elites who plunder this country. Mo mererong e mengwe MKP ya re ga e tshwengwe ke lenaneo la ditherisano la mokwaledi-kakaretso wa yone wa maloba Floyd Shivambu le le itsegeng ka Maibuye le le tshwereng kopano ya lone ya ntlha beke e fetileng kwa KZN. Modulasetilo wa lekoko a re ba tsepamisitse mogopolo mo go ipaakanyetseng ditlhopho tsa dipuso selegae tsa ngwaga o tlang. The important thing for us now is to prepare for local government elections. And the important thing for us now as we prepare for local government elections and the elections of 2029 is to get the support of the people of KwaZulu-Natal. Mogwanto wa MKP o tla tshwarwa ka la botlhano kwa Durban. Lekoko la EFF kwa Limpopo la re mogwanto wa lone kgatlhanong le go thapiwa ga baditšhaba kwa mmasepaleng wa Polokwane ga o supi fa le fetogile mo kemong ya lone ya gore go se ne le melelwane mo Afrika. Lekoko le ne le eteletse pele mogwanto kgatlhanong le tlhwatlhwa e kwa godimo ya metsi le motlakase ga mmogo le magatwe a go bewa kwa setlhoeng ga baditšhaba mo ditšhonong tsa ditiro le dikgwebo. Le fa go ntse jalo bagwanti ba ganne go neela moemedi wa masepala memorandum wa bone wa dingongorego e le fa ba batla gore Meyaramogolo John Mphe a iponagatse. Batlhotsi ba apesitse Polokwane ka mmala o mohibidu bagwanti ba re ba lapile go duela madi a mantsi thata a metsi le motlakase ka bare go le gantsi dipompo tsa bona di nna dikgadile. We don't have water and our electricity bills are very high. Even when we pay, they keep going high. We are here to fight for our rights because we are suffering. We are tired of the municipality. We pay our bills every month, but they keep increasing. Ntlhakgolo gareng ga dingongorego tsa bona ke go thapiwa ga moagi wa kwa Zimbabwe jaaka motlhankedi mogolo ba lefapha la metsi le kgelelo leswe. EFF ya re e santse e ikemekela gore maAfrika a tshwanetse go tshela mmogo le go nna sopo sengwe. The issue of supply chain and the issue of Africa as one. The local people must benefit first. The same people that we're talking about, they've got their own municipality in Bulawayo, in Harare, Chade and other areas. We don't say we don't want them. Lekoko kganetso la Action SA la re le ikamantse le mogwanto o le mororo le sa dumalane le EFF ka dintlha dingwe jaaka fa baagi ba Polokwane ba amilwe thata ke tsamaiso e sukame mo mmasepaleng.
People have voted for us, HNSA and EFF and all the parties. People have voted for us last year, and people are still going to vote for us next year. So the issue of a foreign national, I cannot entertain it now, but I can tell you that as HNSA, we're still saying we don't know to illegal immigrants, and saying we're still saying jobs for South Africans. Bagwanti ba ganne go neela kemedi ya mmasepala memorandum mme ba gatelela gore Mayor Mogolo John Mpe a wa mogele. Mmasepala wa re o ipaakantse go ka ikamanya le bagwanti tebang le dingongorego tsa bone. Motho etso re santse re le mmogo. Tsheko ya polao e se ka maikaelelo ya molekane wa moatlhodi yo a tlhokafetseng Yvonne Mokgoro e bong David Melesi e tlile go tswelela kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Kimberley ka moso. Morero ono o simolotse gape kwa kgotlatshekelo gompieno fa mmatlisisi wa kotsi ya sejanaga a rebola bosupi. Moatlhodi Mokgoro o tlhokafetse ka motsheganong wa gola morago go gobala mo kotsing ka Moranang wa ngwaga wa 2023 go begwa fa Melesi e ne lena kgwetsang fa baratani bano ba ne ba amega mo kotsing magareng ga Warrenton le Kimberley. Mo kgweding e fetileng mo tsamaisong ya kgotlatshekelo mokgweetsi wa traka yo amegileng mo kotsing ya tsela o ne a neelana ka bopaki. O kaile fa motho yo a neng a kgweetsa sejanaga sa ga Mokgoro a ne a eme mo tseleng mme a sa tshuba mabone mme a reteletswe ke go retologa. Mobatlisisi wa kotsi ya sejanaga yo a neelanang ka bopaki a re Melesi o neile le seabe mo go thulaneng ga dijanaga mme ke maikarabelo a kgotlatshekelo go tsa tshwetso ya bao ba nileng le seabe. Re kgotsofetse ka se re sutlileng ke kgotho gompieno go ne go tlile expert yo e leng gore o itse tiro ya gagwe re kgatlegile ka seo mme o re tseile a re tsenya ka boteng-teng tswa gore kotsi e go se tiragalo e go sa gare itse gore ke kotsi e diragetse jang. Le fa tota kgetso eno e santse e sekiwa bana ba ga Mokgoro ba batla go tlhama foundation go somarela leina la gagwe. Mobatlisisi wa kotsi ya sejanaga o solofetswe go botsolotswa ka la bonne. Melesi o santse a neetswe beili. Karabo Sioko, dikgang tsa SABC, Kimberley. Kgotlatshekelo ya magistrata wa Alexandra gapetse thoko kopo ya ga Katiso Molefe ya beili. Magistrata o umakile melaetsa ya WhatsApp e re botsweng ke puso e supang fa ba go tweng ba ne ba thapetse go bolaya ba letetse tuelo ka letsatsi le DJ Somebody a boleilweng ka lona. Kgotlatshekelo e dumela gore Molefe a ka kgoreletsa dipatlisiso. Molefe o tshwere kwa legaeng la gagwe la Sandton kgwedi e fetileng le go ka manegwa ka ditatofatso tsa polao ya ngwaga wa 2022 ya ga Oupa Sefako yo neng a itsege ka DJ Somebody le Hector Buthelezi yo ne itsege ka DJ Vintos. All right, Sunganonge. Fa re bola katlholo magistrata René Boshoff o tshwaetse ka ga tlhotlheletso ya ga Molefe le bokgoni jwa gagwe. Considering all the relevant facts and circumstances before court, the court makes a value judgment and finds that the applicant failed to put the exceptional circumstances justifying his release on bail. As I have highlighted, there are a number of very concerning aspects, not only linking the applicant to the crimes, but also regarding his circle of influence and capabilities. His application for bail is accordingly refused. Molefe o na lebega a gakgametse fa go rebolwa katlholo mme bothati ba bosetšhaba ba bosekisi ba re ba itumeletse katlholo eno. We believe that this court in its ruling there was no error that the court made in terms of the law, and that this judgment actually seeks to promote the rule of law and also to promote the work done by the criminal justice system in its entirety.
go ya ka lelapa la ga Sefoka tshwetso ya ga magistrata ya go gana ka beili e romela molaetsa o popota go disenyi. In Kabi won't be tolerated. We've reached a point in our country's history where we are not going to tolerate where we are led by a bullet. We cannot afford to have our people living in fear, whether it's a prosecutor, a police officer, a witness, a whistleblower, a businessman that wants to settle a dispute. We cannot as a country allow for disputes to be settled with a bullet. Molefe o tla boela kwa kgotlatshekelo kgwedi e tlang le malatsi a le 18. Motho re santse re le mmogo. Inflation ya badirisi mono Afrika Borwa e tlhatlogile go gaisa mo dikgweding di le 10 fa e sale ka Phukwi monongwaga. Stats SA e bontshitse fa inflation e tlhatlogile ka diperesente di le 3.5 ga kgwedi ya Phukwi. Sebakwa segolo sa tlhatlhogo eno ke dijo, dino tse di senang tagi, matlo ga mmogo le ditirelo. Le mororo e oketsegile go le gonnye. Inflation e santse le mo seelong se se lekanyeditsweng sa banka ya reserve sa gareng ga diperesente di le 3 le di le 6, mme go amegile segolobogolo tlhotlhwa ya dijo. Tlhatlogo ya ditlhotlhwa mo lephateng la matlo le mafaratlhatlha e tlhotlheleditswe ke phetogo mo ditlhotlhweng tsa motlakase ga se ga mmogo le tlamelo ya metsi. Inflation ya dijo e oketsegile go ya go diperesente di le 5.5 go tswa go diperesente di le 4.5 tsa kgwedi e fetileng. Phetogo ya ditlhotlhwa tse di tlhatlogileng e fitlhelwa mo merogong, maungo le nama ka ntlha ya ditlamorago tsa bolwetse jwa molomo le tlhakwana. Dino tse di senang tagi le megodungwana di tsweletse go bona phetogo ya ditlhotlhwa tse di kwa godimo. Yeah, there are some concerning underlying trends in food. As you mentioned, beef prices up 28%, so meat as a whole was up about 10%. And vegetables also up in the region of, I think, 13 or 14% if I recall correctly. So yeah, certainly some real sort of short-term alarming increases. Baitsanape ba dumela gore tlhatlhogo ya inflation ya badirisi ga ikitla e ama selebo sa seelo sa morokotso. The South African Reserve Bank is now targeting an inflation rate of 3%. Of course, its inflation targeting period is 6 to 12 months out, really even 12 to 18 months, and as a consequence, today's lift should not result in any disturbance to the interest rate outlook. In fact, we expect to see further interest rate cuts. Bishop o dumela gore inflation ya badirisi e tla bo e tlhatlogile go fitla go diperesente di le 4 fa ngwaga o ya fifing, mme e bo e fokotsege gape go fitla go diperesente di le 3.5 mo bogareng jwa ngwaga o tlang. Go epa go se mo molaong go fokotsegile thata kwa sedikeng sa Dr. Kenneth Kaunda kwa Northwest ka ntlha ya matsholo a mapodisi a tsweletseng a vala Umkodi. Mme le fa go ntse jalo, baagi ba re bosenyi bo tshwana le kgotoso, keteko e masisi le dipolao e santse le tlhoba boroko kwa Khuma le Kanana gaufi le Klerksdorp. Go sa le gale kgwedi eno mapodisi a tshwere molatofadiwa a le nosi go tswa go le ba bararo ba ba ntseng ba batlelwa maiteko a polao, kgothoso le go fitlhelwa ka sethunya se se mo molaong le matlhatlhela. Molatofadiwa o fitlhetswe ka matlhatlhela a le 5 le sethunya se se golagangwang le kgothoso ya kgwebo ya kwa Klerksdorp ka Sedimonthole ngwaga wa 2023. Dipolao le go kgothosiwa e setse le setlwaedi mono Kanana ebile di emisitse dikgwebo di tshwana le tavene eno fa e sa le go bolawa batho ba le 8 le go gobadiwa ga batho ba le 13 ka Seetebosigo ngogola. Le fa batho ba le 3 ba ne ba tshwarwa le go tlhagelela kwa kgotlatshekelo ga go sepe se se ka lolamisang seemo seno. Re ga re tsebe re tla go etsaetse because of batho ba batlile ba setse ba shuta go tswa ka ntle. Wa e bona gobane re tla re ba bone go tswa ka mogare go ke bo mang go wa e tlosisa. So go tlile botlhoko haholo even though santsana re go etse leno ha re tsebe even la ga ka re batla go bula re tlo qala kae go bula wa e tlosisa. So bona ha re tsebe gona ke batho ba mofuta ba bane ba batlo batla Ditiragalo tsa bosenyi tse di nang le tiriso dikgoka di oketsegile. Moreover, when we talk about property crimes, it is this crime of house breaking, these house robberies, business robberies, and even hijacking now is on the rise also. And then murder, yes, there are murders in Kanana.
and murders of Kanana are being committed within a firearm. And it raises a serious concern that there are a lot of unlicensed firearms in our township. Le fa mapodisi a dirile go tlala seatla go samagana le go epa mo go seng mo molaong, ditlhaselo, dipolao le bogodu di oketsegile. Since the end of the rescue operation and the start of the rehabilitation process, the province has released quarterly crime statistics that showed a massive decrease in crime in the Dr. Kenneth Kaunda district, as well as other serious crimes associated with illegal mining. Mapodisi a re kamano ya tlhobolo ya molatofadiwa ono le khothoso ya 2023 mo go neng gwa utsiwa ditlhobolo di le 100 ke phitlhelelo e kgolo. Sentle Englihihi, SABC News, Kanana. Motho di ne di le kalo tsa segonjono kgaso e latelang ke sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae. Ga jana re go tlogela le boinelo mo lebimang ka tsa maemo a bosa go fitlhela gape re kopana gape mo nakong e tlang ga bose gape. Ke le tumedise ba bogedi go gae a re lebelele maemo a bosa bosegonjo fa re lebelela bogare jwa naga bo tla nna le gone go apoga mme fa re lebelela go bophirima jwa naga karolo ya kapa e tla nna le masarasara na pula diperesente di le 30 le lekhubu la moya o tsididi mme gape ra le bona lekhubu la moya o tsididi le na le gone go tswelela go go karolong ya Lobopo fa re lebela go karolong ya KwaZulu Natal go ralala karolo ya Gqeberha go go bophirima di tla nna le gone go aparelwa ke maru mme masarasara na pula nna le gone go tswelela go karolong ya Kapa re lebele di temperature tsa rona Pretoria ka digata di le 8 go a go di le 28 Johannesburg ka digata di le 9 go a go di le 28 fa re lebela mo Limpopo go tla nna le tlhabo ya letsatsi Zanin ka digata di le 13 go a go di le 32 fa re lebela Mokopane le teng ka digata di le 13 go a go di le 30 mo Thapameng mo karolong ya Mpumalanga fa re lebelela Skukuza ka digata di le 15 go a go di le 35 fa re lebela Sekunda ka digata di le 9 go a go di le 24 KwaZulu Natal Ulundi ka digata di le 13 go a go di le 28 fa re lebela Kokstad go tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 6 go a go di le 24 mo Eastern Cape fa re lebela mo bogare jwa province le teng go tla nna le tlhabo ya letsatsi Komane e tla nna tsididi ka digata di le 2 go a go di le 24 fa re lebela Willomo ka digata di le 3 go a go di le 19 mo Thapameng mo Western Cape le teng fa re lebela bophirima jwa province bo tla nna le gone go aparelwa ke maru Laingsburg ka digata di le 8 go a go di le 17 fa re lebela mo Riversdale ka digata di le 9 go a go di le 19 lebela mo provinceng ya Northern Cape le teng go tla nna le tlhabo ya letsatsi Carnarvon e tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 3 go a go di le 21 Calvinia le teng tla nna tsididi ka digata di le 4 go a go di le 15 mo provinceng ya Free State go tla nna le tlhabo ya letsatsi Fixburg e tla nna tsididi mo mosong le Bloemfontein ka digata di le 2 fa re lebela Wepener le teng ka digata di le 2 go a go di le 21 mo Bokone bophirima go tla nna le gone go itekanela thata fa re lebela Ottosdal ka digata di le 4 go a go di le 27 Wolmaranstad ka digata di le 6 go a go di le 27 fa re lebela ko Tosca le Vryburg di tla nna tsididi thata mo mosong Vryburg e tla nna le gone go thutafala ka digata di le 29 fa re lebela ko Taung ka digata di le 3 go a go di le 29 mo gaetsho maemo a bosa a felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.